Parasma hubata hagadupan Bapa inang hindarkan Tuhan ta Yesus Kristus Paimai puka hita lawhanta iba sarion Dihar Asi ibu hali hita dirita Meriton di hata nomor Tuhan Dan kami ibu hali hagul honta Paimai jami hita hata ni Tuhan Menuskun hita dirita Meriton di nama tonggo hita Martonggo mahita Dia tetu pama sombah nami ubamu Tuhan tetap utungan hamak somani rosi mama semua sopar bulan nami das bani pan orang on Bapa siuh nami tongon membuhali diri nami membuhali bulu nami on membani hatamu harani ai ipasisir hanami matongon diri nami talahu manjulohon hatahu duhon namamuin marsahap maham Tuhan Dumotongon iberi hanami uhur apa pikiran nami rosi diri nami on talaho panjerohon hata huluhan namamu ibas Kristus Yesus baru siang matonggo nami on amin. Bapak inang hita ganupan nakabe bohali huluhan bata nalaho madalani Lutan ibagas sarion, Allah membuka rohanta, surat maai, membani pasalmen bindu 37 ayat 35. Pasalmen bindu 37 ayat 35. Diar ibasawan hanami wata gadupan. Onggado widah sadahalak parjahat na terlebih, napodas marbagan songon hayu ares. Aima dasni Bapak inang hita ganupan toturado tubuh suku-sukun ibagas uhur taon rado tongon homa tubuh rasa cemburu sanggah mengidah perguluhon ni halak parjahat halak nalang makorosukon halak nalang mardalan ibagas hatan itu Tuhan idah hita perguluhon ni ibagas kemakmuran, ibagas kesenangan, ibagas kehidupan yang berlimpah, tetap sehat durgi, so nalangadong be persoalan itung-atungan di perguluhan. Ibanding kontongon bani perguluhan ta, tetap malah persayaon, tetap orot hubani Tuhan, ibagas pengarapan na mangguluh hubani, tapi ra ibagas urta, masih sonon guluhku, masih sonon nahujalo, masih lalap sombuh aku, masih sonon keluarga ku pakon legani na mampahen tubuh ungut-ungut, na mampahen tubuh mahoma, pangsaksian hubani Tuhan negata. Masih sonon guluku Tuhan. Kita merasa hidup kita ini tidak adil, merasa tongon lang dong hasil tongon nomor Tuhan ini. HP ibagas sarujau, ibagas panugun-ugun itu Tuhan kita, mandalan guluk tahun, tapi masih sonon lang sebanding nahujalo pakon na ijalo halak parjahat. Halan ay Bapak inang hita ganupan marhito ni Aima parpasalman ijon iidah ni memang ibagas pardalan ni gol ni jolma memang rado tongon jupa songon na ibagas uhurta songon na ibagas pikiranta parpasalman pesongon bani ayat 25 ay onggado huidah sadahala parjahat na terlebih na podas marbagal songon hayu ares. Memang kesuksesan, kemewahan idapukon ni. Tapi persaya mahita Bapak inang hita ganupan. Haganupan ay langdong na tetap na ijaluhan ni itung-atungan ni dunia on. Ang guboy ibasahan namin marito ni ayat 20 pa mabani. Nats ni renungan taon. Tungondo maningon mago do halak parjahat. Anjahas songon hajagaron ni ladang do musuh ni Jehovah. Masap do si dia songon timus. Lang adong HP na manontong. Bukan kesenangan surgawi do HP na dapat kondi. Mungkin kita merasa dia mendapat kesenangan duniawi, tapi narapun hita aima sorah do tokon hita memparayak kasenangan na humbani Tuhan na ibata. Halitongon mariton na tetap hita orot, tetap hita dohoro bani Tuhan ibata. Marhiton ni hata ni Tuhan on. Lang pala tubuh rasa cemburu, lang pala tubuh rasa iri hati,
Tuhan itu maha adil. Ibas gok kasih tongan do Tuhan ini. Tuhan pasti memperhitungkan ahado na domai jalan kon hita. Angku tetap do hita orot bani Tuhan. Angku tetap do tongan hita mardalan ibagas harus ini. Ipa golpa hatani Tuhan undo hita. Ase lambin ipa tadi dokon hita matongon. Buah ni hapor seonta na tetap teguh. Ase ulang tongon marhitoni rasa iri, rasa kecemburuan, na mengidah pargulon ni halak parjahat dalam mardalan ibagas hatani Tuhan. Gabe tubuh mahoma dosa ibagas jiritaon. Parokon dosa use, parokon ungut-ungut, gabe parokon parsangsian use hita, ubani Tuhan nebata. Hape tongon das bani panorang sonon on, tetap do ijalon hita, pasu-pasu, nakok umbani Tuhan in. Asehalan ni ay bapak inang hita ganupan, ipangindo matongon ubata, jangan cemburu terhadap orang yang berbuat jahat. Percaya ma tetap ubani Tuhan. Jangan tetap mah mengguluh ibagas harus oleh Tuhan. Jangan tetap mah memahita madalan ibagas hasitongan na humbani Tuhan ini. Sunai homa ubata nalah memukah lawanta, nalah memulai kegiatan ta ibagas sadari ondos kon hita ubani Tuhan. Petongon horjata, petongon usaha na jalan kon hita, petongon nasihol ibain hita aktivitas ibagas dari tonggohon hita ubani Tuhan. Ondos kon hita ubani Tuhan. Ase marbuah kon nadiar, marbuah kon pasu-pasu itongah-tongah ni pargulon ta. Gabi ipasu-pasu Tuhan matongon hita aganupan marhiton ni nadoma ibu hali Tuhan hita marhiton ni hata haguluhon na ondos ubata ibagas sadarikon. Atani Tuhan homa makatahon kubani ayat 30 marhiton ni pasalmen 37 tapi humbani Jehovah do haluahon ni halak parpitor, iya do parlingotan ni sidia sanggah hasusakan. Tetap mahita mangindo pangurpion, tetap mahita mengajam kon gogoh namun Tuhan yang bata. Salinari isobut hanami, jangan pernah ada rasa cemburu, jangan pernah ada rasa iri hati ketika parguluhon na idapot kon hita bani gulutaon lang sarupa apa kon halak parjahat. Tapi percaya mahita kita akan mendapat pasu-pasu na lebih tang sejengisan. Halani duma tongon parlobi ijol hita hidup ni uhur na humbani Tuhan in na boy hita memulai aktivitas ta ibagas sadarikon. Tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan kehendak Tuhan. Tuhan ne batama sumasu hita kenupan maksomani hita ibagas sadarikon. Amin martum mahita. Terima kasih hubamu Tuhan marhiton ni hatamu on nagabi bohal ni hagulon nami nalaho mandalani pargulon nami on. Pargugi hama nami Tuhan hasomani hama nami. Sehama tongon nagabi hasoman nami mandalani pargulon. Gipi bahat hama holon hasusahan ni do pakon nami. Tapi persaya doha nami marhiton ni hata haguluhan namamu nagabi bohal ni hagulon nami. Bohal ni partundun nami. Mampu matongan nami, namamukah horja nami ibas harikon, ibagas pangarapan nami, tetap dutongon ham nama kusomani, rosi nama masuk pargulon nami. Masih petongon na idalan kuna nami, usaha nami, horja nami ibagas harikon, ham matongon nama masuk Tuhan, jana horja na hiya malas kon uhurmu matongon na idalan kuna nami, ibagas gulon nami kon. Hama Tuhan marpas-pasu hama benami hagulupan saya hama tongon memberikan nasihaton hajur giton apa hagu pohon benami marsasada. Terima kasih bang Tuhan ondos banguma tongon akulah nami on tondi nami on kubakas tanganmu nama pasing in ibas Kristus Yesus martonggo hanami hubamu. Amin.